Na Akademiji strukovnih studija Zapadne Srbije Odsek Valjevo predstavljen je projekat Ratničko groblje na Bajru. Radi se o digitalnoj prezentaciji, virtuelnom sajber muzeju koji je tekstom, fotografijama i videozapisima prikazao mesto gde su sahranjivani u Velikom ratu izginuli i od tifusa bolesni srpski vojnici, srpski i austrougarski lekari i ljudstvo, a na kome se sada u najvećem delu nalazi spomenik narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Stevanu Filipoviću. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija Odsek Valjevo se još prošle godine javila na konkurs Ministarstva kulture za digitalizaciju nasleđa. Radi se o virtuelnom muzeju starog ratničkog groblja na Bajru, na mestu gde se sada nalazi spomenik borcima revolucije sa ciljem da se promoviše kultura sećanja, a ne nekultura zaborava. Projekat je u ovoj visokoj školi predstavio dr. Vladimir Krivošejev uz napomenu da je od strane nadležnog ministarstva visoko ocenjen. Mi danas često pominjemo pojam kulture sećanja. Ali jednostavno iza tog pojma se krije jedan drugi pojam, a to je nekultura zaborava. Upravo naš cilj je ovdje i bio da iz tog zaborava izvučemo neke vrlo bitne i vrlo važne elemente za ratničko groblje na Bajru. Zbog te nekulture zaborava decenijama većina Valjevaca, pa čak i oni koji su bili godina kada se to dešavalo, tad su već bili aktivni, jednostavno nisu pominjali priču da je na mestu ovog spomenika Stevana Filipovića nekada bilo staro gradsko groblje. Potom, kada je počela obeležavanje 100 godina Prvog svjetskog rata i kad su počele priče o ratnim žrtvama, naročito o žrtvama tifusa u Valjevu, tada smo se svi setili da je tu bilo staro groblje i da su ti umrli od tifusa masovno sahranjivani na tom groblju. Ali arhivska građa do koje sam došao pre otprilike 2 godine je tačno ukazala gde su oni sahranjivani. Ranije je bila opšta priča, to je bilo groblje, pa gde stigneš tu pored groblja. Parcele su bile jasno definisane. Groblje je bilo onaj travnati deo oko današnjeg spomenika Stevana Filipovića. Sada, desno od groblja imamo onu pešačku stazu koja prolazi pored ovog krsta koji svi znamo. Ta staza je nekada bila glavni put za Lelić. Tuda je prolazio. Levo je bila opštinska parcela groblja, desno su bile prazne, neupotrebljene parcele. I faktički, prve žrtve Prvog svjetskog rata, kad su bile pojedinačne, posle bitke na Ceru, pa deo i Gučevu, kad su poginuli dovoženi u Valjevo kao mesto svoga boravka, sahranjivani su u starom gradskom groblju. Međutim, posle Kolubarske bitke, a još vjerojatno i tokom bitke na Gučevu, počelo se formirao posebno ratničko groblje. Ono je imalo svoja 4 elementa. Prvi element je na onom mjestu gdje je danas betonski krst. To je bilo takozvano donje vojničko groblje ili bajrsko vojničko groblje. I tu je bilo pojedinačnih sahrana. U produžetku odatle, pa koliko je prostor dozvoljavao, prostor između puta i onog Sodoma ka Kolubari, tu su bile parcele za masovno sahranjivanje tifusara. A na kraju, i one su se postavljale do one tačke, počinjale su od ovog prvog groblja, postavljale se do one tačke dokle je bilo širine da bude sahrana. To se prike završavalo na mestu današnjeg paviljona. Preko puta paviljona, gde danas svi znamo kao mesto spomenika doktora Kuka, tu je formirano glavno ratničko groblje, tako je nazvano, ili pak groblje u Poparama. To je bila neka vrsta mesta sahranjivanja značajnijih ljudi, viših oficira. Tu je, vidimo, sahranjen i doktor Kuk. Tu su sahranjeni i svi austrijski lekari koji su umirali od tifusa. I to su znači 3 povezana elementa srpskog ratničkog groblja. A sada svi oni koji šetamo gore po Vidraku, znamo da se iza leđa spomenika Stevana Filipovića nalaze neka mala bedašca, neki rovovi, ako malo bolje zavirimo u njih. Vidimo da u tim rovovima ima i ostataka kamena i betona. To je jedna druga priča. Posle okupacije Valjeva na samom kraju 1915. godine, Austrougarska
je iskopala sve svoje poginule pojedinačno sahranjivane iz šire okoline Valjeva, prenela ih tu i tu je napravila 4 spomen kosturnice, kamene. Svaka od njih je na svojom ulaznom delu imala veliki betonski krst. Tako da faktički onaj betonski krst koji danas znamo na onoj prvoj parceli koju sam pominjao je u stvari prenet kasnije odatle. Svi zainteresovani za prikupljenu i na ovaj način prezentovanu građu digitalno predstavljanje nepoznatog i skrivenog nasleđa mogu pogledati na sajtu ratnickogroblje.rs.